Omwathuganirwa bakwithukira kibandito na kwinyangia kamera chao muchemanio ya Gavana Kawira ayokolea makiri tariki 17 mweri yunu Salesio Munene Kanga royekene muno ya Samaritan muritongo bichine ya Gavana Kawira Mwangaza nekiri mpene no kinyithwa kotini ya mawana arekete kuthomero nditango na kurekero na mbondi ya ngiri 10 yeterete gamba iridirarikewa tawatariki riwe twarengi tariki 9 mweri wa 10 mwakino ngiri 2023 orane ndi athugani wa bangi baraba kuringanithwa na binyange bo bakwirigiro kinyabo kwithira bakinyithe kwa koti ntuko yaro umwe ati kathwanirwa babe kirimpengo na ukinyithwa koti ya maua ni Salesio Munene Kanga ura wijekene Samaritani ari muitingwe wa thirikari ya kaunti ya Meru akinyithitwe kotini ya maua mbere ya mugambithania Jason Hanali na kuthomerwa thitango akiringanithwa na mpithukiro cia andiki ba nteto bakumembe baraba urirwe na mathaga yo ya ngwe yenyango musemanio ne yo ukulea ya Gavana Kawira Mwangaza yura yari interesia makiri tariki 17 mweri jojo kenda nyuma ya kuthomerwa thitango ati ni umo wa kwithukira andiki ba nteto na kuthukia mathaga yo Samaritan na kanite ara mugambithania Jason amurekerete na mbondi ya ngiri 10 mwankarire ya mbarika wetwa ringi tariki 9 cia mweri jwa 10 mwaka ju ntuko ya royo Alamisi athwanirwa bangi nkuluki barabathi tangi na maiti ya kwithukira andiki ba nteto kireokolea ya makiri bakethirwa baikinyithwa koti ya maua nkiripotera Wero TV kuma koti ya maua Mbitawa Marion Karugi wa Kinyua.